sami santukan sampun sami niki ring room nggih. Mangkin kawitin nuwun antuk pangenjali umat. Om Swastiastu. Haji temeng nggih, dumugi kenak make sami elingang statu nyaga kesehatan nggih. Nah, mungkin sedurung ngawit melajah puniki ngiring irage berdoa dumun nggih dumugi napi sane jagi pelajahin presiden memargi antar nggih. Nggih kebabat durusang sami sane mangkin ibu jadi ngabsen dumun nggih. Sampun ke sami nagingin link absen ring Google Classroom. Sampun enten sane durung malih jebos nika elengang dagingin link sane sampun ke share nggih. Nah, sane mangkin sedurung ngantur ibu jagi metaken dumun nggih. Napi ki alit sareng sami dumun nggih ring SD kenten nggih. Naonin wacen utawi mirengang satu Bali. Ya, boleh. Hari belum. Terus hari adi satu nabi. Di mentiwa. Bu, ada kiraga nyalahin satu bungi. Nggih. Punika make sami becik pisan nggih satuane punika. Satu kan api saking satu-satu punika irage presiden melajahin api ngambil piceket nyane, ngambil nilai-nilai nyane nggih sane megunerin kuripan puniki. Dadosne rahinane sane mangkin irage jagi melajahin inde satu Bali. Nggih. Ini ketujuan pembelajaran puniki menika wonten nggih mangde rasisi punika presiden nemuan arti ceciren lan unsur-unsur satu taler presiden tapi nemuan daging satu Bali kaping 4 presiden mendemonstrasikan daging satu Bali punika nggih. Mungkin ibu jagi muterang video satu nggih saneliana nika dados cingakin ring bahan ajar miwah video pembelajaran sanes sampun ibu share di bi kenten nggih. Nah, kacerita ada kambing madani mesabeng lah piana aukun madani wing sali. Ia luas kalase ngalih mamahan ane ngudo-ngudo. Teket dia lase. Wih, demen pesan atine nepukin dondonan ane ngudo. Sedang itah ngila dondonan, sakit adu beburon pawah tepukinnya tekeni wing sali. Makes ya biar nepukin buronin tuh melaib lantas mengkap didurin memene. Tur iyo masadu. Nih, aduh buron tawah me. Tuh tinggalin me. Ikuh nih lantang. Kobane aeng. Nya sajan tiang me. Masaut lantas nih me sabo. Cening. Tuh jejah. Buronen tuh madan macan. Cenah dijejah. Antegang sebangai. Apang caro anak sakti. Aja ulu-ulu nas nih. Dayo adokan angon ngalahang laksanane ane corah. Imacan masih ngon nepukin kambing itu tonan. Iyo lantas makin tur ngomong kene. Ih, buron apa ibu bani mai kalase. Kai ane kuaso di ala sedini. Kai rajo dini tawang. Sedurung irage nyelehin satu punika alite taler napi mangde uning dumun utawi resep indek satu Bali punika teori nggih. Api punika wenten sane uning lurus mesware. Ini karya dahulu utawi karya sastra Bali marupa gancaran asline wenten sastra pengarang. Becik pisan nika nggih. Sane mangkin satu punika nenten lian wantah sora karya sastra sane merupa cerita sane mewangun gancaran utawi prosa Bali Purwa sane wenten ring sajeroning rakyat Bali sane meduwe ciri nenten wenten wastan pengarangnya nih becik pisan nika wau cawisane nggih. Nah sane mangkin
Napi keciren satwa punika nggih. Wenten sani uning durus mesuara. Kruna ada tuturan satwa. Wenten kruna lan lantas. Cek pisan nika nggih, keciren satu punika ka pertama nenten wenten napi wastan pengarangane. Wenten kruna-kruna sekali nah terus kinten nggih. Talur wenten pemahbah sekali ada kone tuturan-tuturan satu, ada kone orang-orang satu, niwah wenten kruna penghubung sekali lantas. Begitu gelisin satu miwah sanesiosa nggih. Wau ngenenen ini keciren nggih sanesin ring satu punika taler mendaging unsur-unsurnya nggih. Nah, sira uning unsur-unsur intrinsik sane wenten ring satu Bali durus mesare nggih. Satwa punika judul, tema, latar tokoh atau pragina, gaya bahasa lan amanat. Pisan punika nggih. Nah, ring satu punika wenten pitu unsurnya nggih. Ka pertama judul, kedua alur, setting, tokoh, gaya bahasa lan teket nggih. Ngenenen indik napi punika judul sampun wenten nika ring bahan ajar kinten nggih. Dados singaken malih kinten nggih. Nah, Rakeun tuang daging satu, para sisi patut lumun resep indik napi unsur intrinsiknya dumun nggih. Iening sampun uning unsur-unsur intrinsik sane wenten ring satu punika napi, raris preside sisi punika napi, mekarya ringkesan daging satu punika kinten nggih. Nanggen basa peragaan. Yening sampun Bang Ibu niki aliti sampun ngerti nggih indik bahan ajar sanes sampun Ibu share. Sane mangkin indayang malih sumeken nggih mirengan utawi tonton satu kaming takutin macan punika nggih. Antuk ngelik link sanes sampun Ibu sharing LKPD soang-soang nggih. Utawi dengan niki dados ring video nyaning taler Ibu dagingin link nyanyi nggih. Indayang nika blik bagang tur cawis pitaken iwau manut LKPD sareng kelompok sanes sampun Ibu untuk punika nggih. Kan sampun Ibu bentuk kelompok kekalih nggih, kelompok 1 lan 2. Indayang pada sisi ngrereh informasi utawi data ring dijek kemanten nggih dados nggih. Punika sumber siosan dados ngenten ring buku utawi bahan ajar kemanten nggih, ring internet dados kinten nggih. Mangda presiden ala alite nyawis napi bobot sane wenten ring LKPD kinten nggih. Ning sampun pulih informasi nggih sane mangkin rarisang dumun ring kelompok soang-soang nika membeli bagang nggih elingang 10 menit. Kelompok 1 kelompok kali wenten pikobet ini ngenten sampun sami nggih ngariana sampun inggih yen sampun mangkin dayang soang-soang kelompok presentasi hasil diskusinya nggih. Sisio sanesiosan ngampenin kinten nggih. Terus nggih kelompok 1 dumung presentasi. Itu satwa Bali Purwa Aingge punika soroh karya sastra sane marupa kecerita sane mewangun gancaran utawi prosa Bali Purwa sane wenten ring sajeroni kali magri wenten pengawit sane paunggahang ring satu punika. 2. Ren satwa Bali Purwa Aingge punika wenten dengan pengawai wenten tuturan satwa wenten krona penghubung. Tahu kelompok 1 sampun presentasi nggih sane mangkin sisi ring kelompok 2 nika ngicenin penampen. Sira presida kayun ngicenin penampen durusan. Kelompok 2 sampun becik ini hasil diskusinya jawabannya sampun patut seksema. Punika iwau nggih kelompok 1 lang kali sampun ngicinin utawi ngunggahan hasil diskusinya nih telur sampun ngicinin penampen nggih samian sampun becik pisan nggih ngicinin penampen telur jawabannya nih sampun becik-becik ngenten nggih. Nah sane mangkin icinin dumun koplokan nggih. Inggih sane mangkin sedurung lantur sane mangkin sira presiden ngicinin pamicutet indik hasil diskusi kelompok iwau nggih. Sira kayun durus mesuara nggih. Inggih durusan. Satu kamcan titwa
Presiden ambil kesimpulan indik artis nomor 2 Nggih, becik pisan nggih nika iwau sampun wonten semetone sane sampun ngicinin pamicutet indik hasil diskusi irage sane mangkin. Sampun jangkep pisan kenten nggih. Icinin umum kumplokan nggih. Inggih, punika iwau nggih iraga sampun nglaksanayang diskusi, presentasi. Minabang niki nggih Ibu cingakin sisiane make sami sampun disiplin, kenten nggih becik pisan niki Ibu ngatur langsung semeng nggih. Nah, sedurung niki nglantur ring pemuput nggih. Sira presiden nggih ngicinin numun pemicutet utawi kesimpulan indik napi pepelajaran sane iraga pelajahin rahinane mangke. Durus mesuara nggih. Mungkin iraga melajahin satwa kambing takutin macan. Nyimpulan indi arti satwa. Ceciren satwa unsur intrinsik miwah. Ya ringkesan daging satu sukma. Nika nggih iwau sampun jangkep pisan indik napi pemicutet nyane yeneng iraga rahinane mangkin sampun melajahin indik satwa Bali. Makadi napi nyu tetang indik arti, ceciren, taler ngerereh unsur-unsur intrinsik satwa, taler ngawi ringkesan daging satwa punika taler napi sampun presentasi napi ne daging satwa Bali nggih. Ini pepelajaran sane sampun iraga margi yang niki sampun becik pisan nggih. Alit-alit sampun sami aktif, sampun sami wenten sane metaken kinten nggih. Nah, Ibu Aktiang kayang niki nggih ring pertemuan sane jagirau mang deketin capang malih kinten nggih. Bu, jadi ngicinin evaluasi nggih. Nah, niki karyana ring Google Classroom nggih. Soalnya sampun Ibu karyana ring Google Form nika sampun wenten linknyane nggih. Nalih jebos tika elingan karyana. Elingan nika galah nyane nyawis kinten nggih. Pelajaran sane jagirau punika lanturang indik nyelehin napi nyelehin indik paribasa Bali nika saya gang ring jero kinten nggih. Wenten pitaken? Enten nggih? Inggih. Sareng sami santukan nenten wenten pitaken rahinane sane mangkin pepelajahane puputang dumon daud iki nggih. Dumugi pepelajaran puniki mewiguna ring alik sareng sami nggih. Nah, sedurung puputang ngiring iraga berdoa dumun nggih dumugi iraga sareng sami rahayu rahajeng kenten nggih. Kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Giring sareng sami ngaturang para santi. Om santi 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 om.